Nabara kablaaw para ititunggal may say tinaragsak nga oras kanal daw kada kayo amin nga awan labas. Welcome kayo manan ken thank you iti kanayo na suporta dito YouTube channel JENA ALMOITE Drama. At sapay la kumata di kay to mauma. Kapadasan ni Kap sa Lucia san napud na nagan tintay drama. Kamsakbay ti amin makablaaw mampay da Josephine Gabay dito Santa Ignacia Tarlac. Lenny Tolentino from Pangasinan. Ken Nati Ramirez Vlog dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kapsat Lucia. Dear Manang Bianang, dahito akapadasan kat napasamak idinaada ni tinobyo ti anak ko ng agtrab-trabaho ija abroad. Nasingpot tinobyo na, taamin nakidawan ti anak ko ipaay na. Kat nairanrano dakpay, aging kaginundawayan min ti kinasingpot tinobyo ti anak ko. Rogyak man ngarud ti agsalaysay. Kaano nga rod nga agpawit ka, Carlo, honey? Intong bigatan, honey. Tadyak na nagsuldo. Sa pagputi agpawit intong bigat. O sige nga rod, ha? Urayak ti pawit mo, honey ko. Agyaman akmanan. Ay na, talagang awanan biro kakan ka. Ngamin, naparabor, man nakaawat, nasingpet, nalailo, kan nagagat anobyo. Madami kan kadagiti sapsapulak iti may sa alalaki. Wen, kasta ti kinapatag mo kanya kanobyak, Lili. Ipaay ko amin na pakaragsakam. Kan tapno di ka agsapol iti kasukat ko. Ay na, awanan ti rason tapno agsapulak payla iti pangisukatakan ka. Yakon makasapul iti kaskan ka kasingpet, honey. Agyaman akno kasta. Alang arudan, tanay. Anda payaramida, honey. Umawag akmanan intong bigat. Okay, honey. Bye. Kahit anyat ko na nangahilili, agpaw ititi kwarta. Wen, ngam inton bigat ka nun, ta saan pa'y nagsweldo? Ay, sayang. Kunak no itan ti pa nagpaw it na. Angam sana balay. Urayan talatan anak ko. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. O, ato yan ti kwartayo, nanang. Nairwar kon ti pawit ni Carlo. Ay nay, adaman kwartatan anak ko. Angam nayo na mabasita. Adumagkang ka. Agudwata kumaa anak ko. Tanay, adumot ti ka sa pulak. Adu ti paggastusak. Gastadura kayo mangamin. No ikan kayo itidakkel agatad. Maibus mat adagos. 1 de millionaire kayo mangamin. Ay nasa nabali at akanayon mo't ti panagpawit ni Carlo kang ka. At dagatangak nanang. Sukatak ti cellphone ko. Takayat ko, di kabarwan ang modelo. Manot balor ti gatangam aya. 100K nanang. Anya, nagngina mo daytan. Yag mo nga rog ta pagsukatam a cellphone mo at usarag. Ay saan Adda pang tidak dito'y nanang. Asinaw ni Alfay? Ada mo cellphone nan? Saan? Jacob sat na. Taawan ka no cellphone na. Kaasimot. Sapay agis eskwela. Magpasugno daksan. Ado mo tuntit. Itad mo iti pamilya ni Alfay ngam siyak nga inam. Saan mo't? Italaang maninday to'y. Tani, kaasimot Jacob sat ni Alfie. Nalangarod. Ngaminton maminsan. Siyakton nga inam ti priority Wen ka di. Danag yun aya. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Hello, Carlo, anak ko. Kastoy agtarangkaso Anya, agpa-check up kayo Naibustay kwartayo na ya. Ay, basitan tinagbati anak ko. Tainutang ni uncle mo. Ta nagpakpakaasi apabulutak. Tada emergency apaggastusan na. Anya, di awan paggatang yun iti agas yaw. Awanan na anak ko. Ngam okay laang. Agimbagak tulat ta. Sapay na ipawit kundi sweldo ka ni Lili. Jak makarwarita, ta bisyak nanang. Jak makapawit. No kaya tiyo, mapan kayo di balay dalili, tekan na kayo ti kwartayo. Ay saanon, kababain. Basta mapan kayo, nanang. Mangkita kayo ni ti kuyugan nyo. Awagak ni Lili, tekan na kayo ti kwartayo. Di kayo nagkadkad. Agungat no di kayo agpa-check up, nanang.
Apay anak kami suot ka, Lilay. Hay, imawag ni Carlo nanang. Umay kano jay inana ita dito'y balay. Anya, apay kanungay. Umay kano dumawat iti kwarta. Sapay nagastos kunti impawit ni Carlo. At dapay kwartayo din ha. At dapay mo na batay. Pabuludan dakman pa'y nga rod. Uray 2,000 lang ang nanang. So katakto no agpawit manan ni Carlo. Nagdakkel mo ta 2,000? Sa nga ribo lang, mabalinan. 2,000? Tapno awan maibagbagada. Agpa-check up ka no. Agkaanusan na ngamin tagpilay jay public Tapno basitlat bayadan na. Basta ikanta yun iti 2,000. 5,000 ti ibagbaga ni Carlo nga ited ko. Ngam awan kwarta ko. Malangarod, mabitlaang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umay kami man. Nay, adda kayaw. Ala, sumrak kayaw, abalayan. Kadwak to'y kaanakak, nilani. Ta medyo marigatanak no awan kadwak. Kauwan awan problema, abalayan. Naimbag nga oras yun, nana. Kastama at balasang kaw. Ala, agtugaw kayaw. Agyaman kami, abalayan. Anyat kayat yung merienda nga, abalayan. Pandisal, kape, Diyos, wano pansait. Wano syupaw, taiso ti dasarkaw. Ay na, uray anya dita, nabalayan. Kun may sa, nabsog kami paimod. Ay na di kay kadag babay na balayan. Kas kay lasab-sabali. Aywan, awan mo nilili. Ada na panan na. Asa si kasuan na ngamin tayo negosyo day tanak mo. Kastaya. Ay uwan awan problema. Ang imbati na di itid na kwartakan ka, abalayan. Antoy ito, 2,000. Pasensyakan at tani ada naggastusan ni Lili. Gimatang ngamin iti materialis ti mararamid abalayda. Apay, sa dinugayam ti pangipatpatakderan da iti balayda, abalayan. Iji bangir a barangay, abalayan. Medyo adayo ditoy, kan ada mapagna. Sana makadanon ti lugan. Iji mo lang amin tayan tinalaka adaga. Kan amangan no di mo kabailan ti magna numapan ka ijay. Adayo ti mapagna. Siyak tupay ka jakon inulit tinapan. Simakit ti sakak. Sangat pay. Aya, ti amok akit dito'y abay mo ila ti balayo. Saan at di mo kayat ni Lili dito'y? Naariwawa ka no ti lugan. Igid nga min ti kalsada. Kayat na tinaulimak a lugar. Ay uwan tinapatag at danton bukod da abalayan. Nanang, kadwak ni Alfie. Dito yun balay nga agnaed. Anya? Naimbag nga orasyon na. Kastamat barok. Mala, sumrak kayaw. Rumwarak mamot. Papanan nyo manan. Basta dakwar tayo. Ruwar kayo arwar nanang. Ay gagangay ti single Makapan iti sa dino man na kayat napapanan. Di kay man agpakarabiin Makapuyat kay mat nga uru-urayon. Inton bigata kun nga agawid. Maturugak to iti hotel. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Magastusan ta no dito'y hotel akanayon ti pagturugan talusya. Kanya nga rod ngay. Talaga akasta Julio. Saan na balay? Nasaan mo't asikat gas-gastos? Siyak mo't. Siguro dakkel ti pensyon mo. Saan mo't unay? Sakto lang. Yawid nak ngamin na ni Jibalayaw. Tapno saan tan nga gastos. Saan pa'y ngamin nga amuta anak ko ti may papankan ka? Diyak pa'y nakasagan amang ibaga keng kwa na Julio. Apay, di na kaya ta makiasawa ka manan. Diyak nga rod amaw. Diyak sigurado. Ang nubilang di na kayat, awan maramidan na. Ay kastagawid tang aruden ay Jibalayaw. Isulakat itinobyo nan tiag no mariti balayaw. Ang mga no madamdama papanawon da ka ijayan.
Ayun anya. Sapay awan balay jay nobyo na. Makipagnanaid lakano iti kabsat na. Iso nga inyawid na ni jay balay. Iso nga ron ako nakagawid ta ni Jebalayo. Taagnaid tamad ta ni Jay. Ibulgar tan ti relasyon ta. Nalangarod. Si Katimakaam mo. Hulyo. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Anyamot dayta nanang. Makigidgidnan kayo mat ang makinubnobyo. Ne, apay da kasaya ka nabayag mo't tanabalo ak. Agpada kami mo't abalo ka ni Hulyo Kunwan gayam, nakitak jay relo kan sapatos na. Isumit day jay ginatang mo ide. Ako na yung irigalo yukin ni Uncle Pilo akabagis yun. Kwa? Di ngamin kayat ni uncle mo. Iso nga intad ko na kan ni Hulyo. Pasig pa'y branded kun minginaan dagiti kawas na. Siguro, iso ti papapanan ti kwarta nga itid ko kada kayo. Kauray matsika. Ni Alfay ti papapananti kwarta nga ipawpawit ni Carlo manipod abroad. Ha? Di ka man kon didilaw kanyak lilay. Tagpada talaang. Nulapdan na kamakin nayat kan ni Hulyaw. Nasaysaya at laamaamuanan ni Carlo ti amen. Tapno agsardengan namang ipawpawit iti kwarta. Anya? Ay, makaamu kayo no makiasawa kay manun. Desisyon nyo dayta, nanang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Masikuga kun Alfie. Dita ka di pa'y agkasar. Kaya't ko ano agkasartan. Ang awan ba't nga rod kwarta nga ramatan ta, Lili? Kat mangibagaak manan iti kwarta kini Carlo Ta iso ti gastusan ta. Apay, di ka masayangan iti kwarta ang magastos para iti kasarta. Idulin talangan ti kwarta. Pagbingayan ta. Wala, nga masikuga kun Alfie. Kat, anya ko man ang masikukan. Di kayo matpanawan iti anak ta. Si ka lang ti love ko, Lili. Sapay ko mga rod tadinak isuksukat. Si kakit ti ang mga no dadya Carlo ti Pilyam into nagawidan diti Pilipinas. Saan? Iti anya aga po. Anyamot day ngay. Laklakay nga adayo ngam siya. Kun adayo nagugwapo ka ngam iso. Jay kwarta na laang ti kayat ko kan kuana, Alfie. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. No kayat yaw, ag-double wedding tayon lilay. Anya? Saan nun? Di kam agkasaran kini Alfie. Tagastos la day pa. Ibagayo ano agkasar kayaw, ta makigidan kami man. Tapno mamaminsan ti gastos. Saan dito ti pagkasaran tayo Uray beach wedding no isaw. Tapno adayo dito lugar tayaw. Kan dagiti la close friends tayaw ti awisan tayaw. Ay na, may imagine ko gyam. Ay, nagganas ka nga tantag kasariti igid ti baybay. Ay na di kay agara pa apon nanang. Taawan mapasamak akasar. Sayang ti kwarta. No kayat nyo ti agkasar, di agdiskitar ni Tata Julio iti kwarta nga aramatin nyo. Tanuda kami, saanan dayta? Ang masikog kamatan. Kasano nga no panawan na kanto na Alfay. Di awang kamat mo kang kwana. Di nanto aramiden dayta nanang. Siyak laang ti ay-ayatan ni Alfie. Hello, Nanang. Mapan kayon tuman iti balay dalili. Tagpakuyog kayo kenkwana itayan ti mararami da balay may. Adayo kano maet ko na ni abalayan anak ko. Adayo kano ti mapagna. Ta saan kano amakadanon ti lugan. Anya? Kat no igid na mismo ti highway da jay, Nanang. Anya, ne, kunamat ni abalayan asul-sulinek a lugar. Iso asaan amakadanon ti lugan. Ha? Nay, apay nga yakasta? Agdumamat ti ibagbagada. Kuna ni Lili, igid na mismo ti highway ginagatang na alote. Ay, jak amo ni abalayan ngamin ti nakasarita. Tadyak na danon idinilili. Mapan kayo to man iti balay na. Tanay, numaminsan, jak makontak. Pasaray saan na naka-online. Sa jak maawagan no daduma. Agpakuyog kay tumanan ka ni Insan Lani, tapno adakadwayo, Nanang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama.
Naimbag nga oras mo, abalayan. Apay akasla nakigtot ka, nakakita kanya. Akwa. Jack ngamin ninamnama tiyo umayo abalayan. Ay adda ka din ni Lili, abalayan. Ay, kukwa. Ay, awan. Adda na panan na. Ay, mala. Agtugaw kay pala dito balkon. Di kay pastor ka ng tanapuro di taunag. Naparpariir mo laang dito eh. Ay abalayan. Sige tayo nakmangirwar itinalami isa mainom. Abalayan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Ken, imbaga yung adaan. Awan ko na yung kumaa. Kawamot. Apay isang makaayamat. Imbagak nga adda na panam. Di ka rumrumwar dito si Ledyo Sapay adda ni Alfie ijay paraangan. Taim pasibog ko dagiti mulang. Saan abalin Ibagak to ka anakak. Mala, tayo nakikan ida iti meriendada. Mabayag pa'y nga taas sumangpot ni Lili, abalayan. Ay kwa, adda text na abalayan. Saan ka no makaawid gayam? Umyan ka no ni Jebalay dahin san na iji kabangi-bang nga ilay. Di da ka no mapalubusan nga gawid. Anya, Ita lang amin man na napimasyar ijay. Ay, da kayo ano umyan kayaw. Ang awan magayam ulos analabaan. Ken awan bakan ti asilid. Tada ti ka anakak. Ken adupay lamok ditoy. Sapay uso ti dengue. Ang mga numakagat kayo iti lamok. Delikadaw. ay uray agawid kami, abalayan. Agsubli kamin tulaengan no nakasangputan ni Lili. Ay, sige nga rod, abalayan. Pasensya kayo na. Wrong timing mga mintiyo umayam. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Auntie, asino jay tuwa alalaki nga aday jay balay dalili itay? Kunamot di abalayan, akaanakan na jay ubing. Kit jay laklakay, may kadwa ka no nga asawa na. Ay, kastaya. Ita lang amin na makitak ide ijay. Tanamin ano mo tananapan tayo ijay balay da. Uray siyak nga rod. Naglulukmag da lalaki. Agpada da pa'y abutsyog. Kaslada agama. Wen nga rod. Ngam saan damot nga agkaruprupa. Jay mo't latyanda ti agpadpada. Urayak ti pauit mo Marigat anak ngamin abumangon. Amangan numakon-fine na. Sige, agpaw itakin ton bigat. Alang arod, agpaimbag ka. Agpakadakon, tagtrabaho manen. Bye. Agyaman na, Carlo. Bye. Kahit anyat ko na agpawit. Wan, ngambasitlat itid ko kada kayo. Tausaron mikin ni Alfie ti kwarta. Dagdagin yung amin tinobyo yo taagbirok iti kwarta. Saan akas ta amang namnama kayo latan iti ipawit ni Carlo? Apay nga yakasta kamatan. Ipulong kayon tupay ka ni Carlo. Kaya't mau tay bagak ti panang loklokom kang kuana. Anya, may ituradyo nga aramiden ti kasta nga uray anak dak. Kawana. Amumat abakita kaon. Lakay matan tinobyaok. Saan kami na makatrabaho? Ngam imutan da kami? Saan mo matapagregregatan ti mauawat mo kwarta? Isa kita ang basait, Lilay. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Kumusta kayo na? Ha? Carlo? Adakan? Wala na. Jack imbag baga ti panagawid ko, tapno masorpresa kayo. Ayan ni Lili. Kuna na kami na masakit. Ay, Kumusta ang tirik nana? akwa. Nanan, rumor kami enta. Carlo? Lili, adda ako. Kumusta kan? Ay, Marsikog ka. Ay, ang tugaw ka, Carlo. Tagsasarita tayo. Ado ti kayat ko nga ilawlawagan ka. Anda ti kayat asawon na ito, Lili. Apaya marsikog ka. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Lili. Apaya inalilaw na. Pakawanan na ko, ma. At daditan. Awanin ti maaramidan tayo. Nagsakit na panunutan. Amom no kasano ti panagayat ko kin ka. Amin na sweldo ki Jabrod. Danda ni awan nagbati kanyak. Tapno maitid ko lang ti kayat mo. Puyat, banog,
Kan ilaw ti kalaban ko iti abroad. Kalpasan na, kasto ilagayam taramidam. Ayan ti balay apin aramid mo. Ko, ladingit, ngam saan anatuloy. Anya, kat ayan ti kwarta ngayon paw-pawit ko. Ko, awanan nagastos mi aminan. Awan nagbati. Anya, sana mabalin. Masapol nga sublim dagiti paw-pawit ko a kwarta. Taginas gastos yung lagayam iti nobyom. Inalilaw naklili. Isabayadam dagiti nalalam a kwarta kanyak. Inurnong ko amin a resibo. Iso ano di mo kayat ti maidarom. Agbayad ka kanyak. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Kasano daytan ngay anak ko? Tumulong kayong agbayad iti nobyo yu ananang. Saan matlaada kami kini Alfie tinairanod iti dayga a kwarta. Uray da kayo iti nobyo yu. Ay, dayta nga rod ka ti problema. Tamanipod imay ni Carlo dito balay kat saan mo na nagparparik na dayja alakay kanyak. Anya? Kasano nga rod da ito yan? Ibagam ka ni Alfie at tumulong agbayad. Tay sumati kang runaan nanap-napan ti kwarta. Awan mo't kwarta na. Ay, kasano nga tada ito yan? No apay mo ngamin na nakirelasyon ka pa'y lakan ni Alfie. Kadala nga rod ni Carlo anobyo mon. Di kay matagsao iti kasta takinanunungan nyo mat dayjay nga inaramid ko. Aklo ninyo man kan saan, da kayo timay saan ang durog kanyak amang huthot ken ni Carlo. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Pakawanan da ko manana. Nay, anyat ikid dawam iti pamakawan, Carlo anak ko. Awan mo't basol mo kanyak. Saan kayo pinawpawitan iti kwarta idi? Tagdiritso amin ti sweldo kiti nobyak. Tinobyak ang nangalilaw kanyak. Kinartaan naklagayam. Makonsensya ak nanang. Nilili ti number 1 api ng panunot ko iti kalabas. Dandani nalipatan kayo pa yan nga inak. Taman manulang ti panagpawid ko iti kwarta kada kayo. Ngabkas di lagayam ti pagbanagan ti amin. Ala, di na kun panunutan anak ko. Awan mo't ti pakasapulak iti adu a kwarta. At dalakat igatang ko iti bagas ken si daan, mayaten. Pasinsyahan dakla ko man nanang. Promise, bumawi ak itan. Dakayon ti ipangrunak at tulungan. Kat, kasanugayam ti kaso JX mo. Patuloyak ti darum ko kontraken ko anananang. Panangluko ti naramid na kanyak. Iso amasapol nga isubli na nagiti innalala na akwarta kanyak. Nanang, pinanawan na ko ni Alfie. Anya, apay ngay. Nagapa kayo manan aya. Kanayon mo't ti panagapa mi manipod nagsikugang. Ken idi obliga ek nga agdiskitar iti kwarta a pagbayad mi kini Carlo. Pinanawan na kun. Sininaan na kun, nanang. Ay, anyan. Agpadada nga rod iti ex ko Itatagrigatan. Pinanawan datan. Sapay umadanin ti panaganak ko, nanang. Ay, huwag nga rod Apay no agsubli ka kan ni Carlo. Agpakawan ka kang kuana. Saanon? Mabayin akon. Kumaano sa anak amasikong. Kat anyat ambom ngay. Amangan nawatan na tasikog mo. Kat ibilang nanto kaspudno nga anak na. Mabayin akon. Awanin rupak nga isarang ko kan kuana, nanang. Tulungan dak ko mga. Agdiskitar kayo kumaiti pagbayad ko kin ni Carlo. Amangan nyo ipabalod nak no jak makabayad. Pangalaan tangaro diti kwarta ngay. Awan amok, nanang. Sumraka ko mga trabaho nga masikugak mat. Ay, una yan na yati kasto nagbambanagan ta, nako. Unay mga menan di kas jay ngay nararamid ta. Mala, agtinulong ta nga agdiskitar iti kwarta. Nagpakpakaasi kami ka ni Carlo, adinan idardarum ti anak ko, ta iniinutan mila nga nabayadan ti kwarta nga iniintad na kada kami. Kat pagyamanan mila unay, tanaawatan da kami, kaya't saan da kami apinwer sa pinagbayad.
Sinursor mi nga rod dagiti kakabagyan mi ang nagkidawan iti tulong. Katadamot basit na urnong mi. Kating karigatak ti simrak kas babaunan, tama siya anak mo iti anak ko. Tabasit kat nga rod ti anak na. Ngam iti dumakdakkelan ti apo ko siyak matan tinangawawir kan kwa na kat ti anak ko tinagsapol iti trabaho. Kat kaasi na ininot matla na kabayad kami iti ex na. Nagbabawyan mi dayjay nga naramid mi ta saan gaya marumbang ti pananggundaway iti pada a tao. Tanakarkaro payarigat tilak amam no dumteng to ti panawan. Alakastan to gayem mo Lucia. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo JENA ALMOITE. Salamat akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.